Orusisira rw'ibyamagaro rutuyirwa muri Kikagategwa nyuma yo kurebwa cyetengo cyo kuhera bakazoko hamwe n'abandi bantu batari kubasa kwesi aho buhereza bw'ibyamagara. Habone n'abantu abanyamateka niki tuwashanga alho bizo byinjo mu makakunu what we call gender based violence abashija bindi twagambwaho batera bakazi babo bashwera ibashanga barwaza abakazi babo kandi abakazi bakirwara abana twatwara mu irwaro abashija banga imirwara rya government nararigira mu kujanjabwa icyamani kituguzamo kitubatwereka mu endwara tukibera twagire bukonka zo mu TV za kugura ibyo bintu byo twirimo Kachikagati hano icyamani waza nimbaza kushanga yakakajuma kahasasa uko kakunda arebe na panado Manje ahabacyara abayiteranira herizuba health campaign nimbe hanangereza kandi nimba habura tweyongere okureba abana bitu namanga abana babishi bari kwejumbura mbaba bari ha social media what we call social media safety. Abantu bakibirwa n'indwara zitarazumwe na zumwe kandi bashabirwa ubutoso kucebeza bakamenya amagara gabo kugemerire hamwe no kwerebera kurungi kandi kindi reka icyo abana bato abacyayitwa young children ningashi young people abari hagati y'imyaka 13 na 24 reka tweyongere gukoresha turukweta parental guidance bimenyeto n'abakazi n'abakira bo mu mbere gumere ubwo bamwe barukwambwa kandi n'abandi n'abakije mu mbyo mbonano abishira ko nk'aba bari yambaho nk'abo nuko bafumasa kumenya ngo irwarura hariya bije mu bantu batino marwaro bakinge maze ri marwaro kuma simira kimwe marwaro bone agari singiro cyagatera sinda sibi bishumbazi center center abaragurirwa basimira ba Alliance for Women Advocating for Change n'ibindi bitongore bikwatanise nabo okubasiya ubuhereza bw'byamagaro bu mukuyija mutubera mutuyamba mutukansoringa mutubuhumuriza mutugumya kandi mugaruka mutano buyambwe mubazi kwayi kayoni baturebereye batugambira batishomese ko turabikoze ikindi kizibu twavugana ntubagambira nabwo batishomese ko turabikoze Jennifer Tshabe nashawa government n'ibindi bitongore mpabuhezi okongera amana mu kwera bakaza barinka batari kubasa kwesi aho buherezo mu nshonga za Ruzaro hamwe n'ubundi buherezo mbyamagara aneje nagiya kuragoroku kushakirwa ba Afrobo Fund for Women gashakwa Ruth n'omanya